Ghana Port eye harbor de yenim se wugina eye filling station o tofu ani ade na wo bia fa ne niema e wo harbor eye fuels no won so kwa agboburo hia ye kofa tomatoes na mba ye obi lodu ne niema sa na Tema Port harbor nso se filling station for so e short eye fuel ho e na tankers ne eko lodu ya mu ko lodu no mu de aba supply e wo filling stations ahodo akanyina ntie ho de wo be kono tankers ahodo de wo mo saso aha ai so bi atwen tama e be so no wanya engo e de abafi eja atosa cast dudro nyina mu e wo Tema habo a ano odin me yehwe kakra eja nso ato Ghana Ports and Harbours Authority wamo terminal no mu eye enra de wo pon ya e wo Tema Metropolis eno na mo hwe we nso de anye ehu pa petrol sam ne eka no tanka na ahye no aha we ba ko tanka 2 tanka 3 okay de me kura kakra me hunu ya tankers wow enso eja dem ya dem ho den na finance obey and na manwofo no ho wo matoto tanka no bi e de agum enti no individuals now mo no amanyoko no tanka betime akodi 3 months na ye loading na ye loadu nkrofo de na nkrofo de ni sifa kosa wo fa de e be se da awrem ye ba men kwa homa no so mbra na akwakosi Tema empotem ho de na chese ne jurisdiction eye Tema fire PRO owura Ebeneza Yesu ene anya na homa no so na eben memo akwa aba o yenua na mobetimi a kire yen nia ema eja no bae na edika kura musa se ehoboko de obi a ho anka na ensema babobo ano afasa eja ato tanka ya adimo ho no enisen yo mechia one watiafo no mama ha kase pa I think sme free asiefi baby a ode esi na se obi a ho anka de obi a ho anka efi omamudo ojumjafo no ne womo a woka no ho wo ho no so de obi a ho anka there was no casualty obi afa and efa no ejana nkasa senia eba ye ne ehun ensam dia esi wo kun bibi omofra ho agro industrial area ho no GPH terminal no echipe na company bi omofra na full trans ohona lejano etoye na hona akoye se bibi omopake omo tankers na AC emra omo nkolodu ya na so makolodu a ombetwen so omo de be transport akọ aye bia wo se product no ekono nti na akoye se akoye se a transit point bi ama aye the fuel tankers no nti wo omo yi omo edwumadi no omo ta fa no tanker yachts na ejano yenya call no around be nonkron mu ho apa simenu apa nonkron ho na ejano ebaye na dispatch kafi local bakwa ewo the track ewo committee 25 side ma omo ebaye don bedu ho no mo hwe de wi na tankers na si ho na ni nyina so no product ana se full product ewo mu no diesel ewo mu nti no na ewo se womu efrefre a hare so hwese ebenya cars dodo ada kan se ne enkoye a ebema ade ne betre anase betimi ede oye ne aba eti ye fref cars e9 eka ho na ba ku fi ashama ba ku fi Tema metro bus so car so ebaye enti ni nyina munamkamfo ano omo ehwese ibetimi edum gya no enti beye around 9:46 there na yetimi control ejana na fe na ano ye fa se etimi entre nko be foforo na ebo beye dumienu mu ho no beye around this time or by this time the near dum jana ewie de dada around 12:03 mu ho na yetimi dum ejana ewie ye na ewie ne ye hu se trucks na ehye involved in ejano mienu de ene ne product a ewo mu nyina no na ke se ejano etimi ahye no ama eno na gu from ho a ye hwe wo ho
Me should have been TV. But the my description kakrai. Who say fuel tankers best naya as a send one I shit kra and I say hono as a fuel that shegu poor pa na where you what you may front be so or more a good ones or more transfer but one bet me a doom no and tankers and highly inflammable sad that you say koswa. Enti se o hwe ade fita na egu from ho ne dia eno ye fe no ye fe obi ye fe foam compound AFFF compound bi ana se chemical bi ye tade mixi nsuo no sane akoto bibi ti se fuel se ya eja to mu no ye de mixi sane ebetimi edum no entem se other normal fire dey beti ye nsuo nko abetimi edum ba to koto no eyisa na the classic example ne June 3rd dia esi ya no se na nsuo to but e just me she se eba na se fuel sa no liquid fuel sa no edi nsuo no guso a nsuo no mo mbe ebe kwase na epu eja na abasoro nti ye hwe ne se e wo se unya bibia ebetimi adane nsuo no aye ne such a fuel se ebe kata fuel na air no liquid fuel na air to say petrol na diesel na air no na kata ni se ni eja na betimi edum. I see a community mu pa na ebereza ye no krese baby a eja to endro yi 2019 eja sa to ho sa minya santi ye ni mumu ye but ye tanka ya sa adoti aro na wo ko nti no it could be say be baby fro and I say sa particular one at the end here meet me enya na santi ye first meet me entimi enka no ensipo but me can say enra de e wo say bibi esisa e wo sa bia ye ho no but send your waka no le meko so akoback no makoye research ahwe say bibisa esi ho in 2019 and asensi ho ti ko hwe no tracks mienu ni de mienu etimi ehye na baako ewo ho ise na ne ti no ti na eye bibi adraba ni betra no ho no nko na ehye na baako so hwe a eye ne nchemu na diesel gu ho no ene na ehye nti enan na car no cars nine na eye jan e car no but Osha is a fuel about when about 54,000 liters of diesel and I eat me SLVG efi ejanu emu and a track back there and the ejanu to be entre anko kra and the full kra now be na fuel air tanks in tanks storage tanks about 4 and about 1,000 liter capacity sa for ni na it missed ACV na other 3 storage tanks so and so ho ni na yetimi esibu ya eja no ntimi anka enra so ye fortunate so say ye current chief officer CFO Daniela Mawusi Sapon ono so de na nyonyam by provide operational guideline and ye regional commander so by to hwe mpanyfo no nyina we interested say ye hwe na yetimi emebo emema na echidom senia ebema on etimi nya hoden etimi ededum gya no yo my na say mo ya ade mo mpanifo nso ya ade em say we de fire service for PM ntam wo ho otum so mo abodwuma pa ye da dwa Nyankopon asese we de woni pa bia okra bia ahwere ne nkwa ayede nyame ase kese pa ekwentwa na nawie makra